O'sh meriyasining o'tgan yilgi tadbirkorlarga qarzi respublika byudjeti va barqarorlashtirish jamg'armasi hisobidan to'lanadi. Bu ma'lumotni bugun O'rintayev O'shda tadbirkorlar bilan uchrashuvda aytdi. Bugungi kunda bir dag'i obyektida do'g'riliklar yo'q. Tegishli do'g'rilar tuzilgan emas. Jumuşlar mındaycha aytganda so'z bilan boshlanib, bugungi kunga chegin oyog'ina chiqmay keladi. Bu so'z degan biz qog'ozga baylay olmaymiz. O'sha sebepten biz do'g'rilarning baridan qaytadan tuzib chiqamiz. Biz birinchi O'sh shahardық mэриясынан obyektlarni alamiz, akt прием передачамен o'tkazib olamiz. Bugundan boshlab o'tkazib менен анан ошол qurib atkan obyektdagi ishchilar bilan biz do'g'rilarni tuzib boshlaymiz. Bu ish bugundan boshlab boshlanadi. Al endi do'g'rilardan biz batile tuzib o'tamiz. Biroq men sizlarga ayta ketgan narsa, o'sha ishchilarga qaytarilib, bardıq obyektlarga sapattуу жана tez muomala qilib, yaxshi jumuşlarni ayağına chiqarishimiz kerakmiz. Prezidentimiz dag'i o'zi aytib ketay, hurmatli prezidentimiz topshirig'ini qo'ydi, biz atqargan millatimiz жана biz to'liq atqaramiz. Бүт masalaning bardığın men o'ylayman bugundan boshlab biz javob boshlaymiz. Hech qanday masala bo'lmaydi. Бүт ыңгайсыздықтың bardığын жоябыз. Бүт мурун эгер кандайдыр бир желип, же кандайдыр бир махинациялар менен мындайча айтканда көбүрөөк объектке, көбүрөөк суммалар көрсөтүлгөн болсо, biz анын бардыгын ордуна коебуз. Ачык эле айтам. O'rintayevning so'zlariga ko'ra, O'sh meriyasi qarzdor bo'lgan har bir obyektning qonuniyligi avvalo vazirlik tomonidan tuzilgan maxsus komissiya tomonidan sinchiklab tekshiriladi. Natijada pul ishning haqiqiy hajmiga qarab beriladi. Biz jumuşta iki etapqa bölөбүз. Birinchi etapı bu quruluşları жүрүп аткан, бирок аягына чыга элек объектлер боюнча бардык объектлер курулуш министрлигинин карамагына өтөт. Жана ошол курулуш министрлиги тарабынан бардык иштер аягына чыгарылып, тийиштүү документтердин бардыгы чогултулуп, акча каражаттарын туура сарптоо боюнча дагы biz иштерди алып барабыз. Бөлүгү болуп, бул курулуш иштери аягына чыккан жанагы 9 объект боюнча. 9 объект боюнча biz атайын комиссия түзөбүз. Ошол комиссия келип иштеп, эгер ошол документтерин аягына чыгарып, ошол документтерине тийиштүү иштер жүргүзүлсө, ана ошондо анан жана акча каражаттарды biz которуп берүүгө дайынбыз. Видите, анау башталган. Qurilishni tendersiz yoki kelishuvsiz og'zaki ish boshlagan tadbirkorlardan biri Daniyar Qankiyev. Qurilish vaziri bilan uchrashuvdan so'ng u to'xtatilgan qurilishni davom ettirishni bildirdi. Tadbirkor stadion yaqinidagi suv kanalini rekonstruksiyalash ishini olgan. Bu jumuşta qancha bo'lganingiz boshdan boshlab. Başında эле бизге озак эле келип эле мурунку уксун начальниктери келип ушул иш турат. Азырынча договор болуп бере албайбыз. Озак эле ишти баштап турсаң, параллельно документтерин күтүп беребиз деди. Анан макул болдум. Өзүң каражатыңа баштай бер деди. Ого да макул болду. Анан бүт карызга алып келдим. Арматура, цемент, балдарды деле ишти баштадык. Проектти чыгарып берди. Onu экспертизага жөнөттү. Азыр ошо экспертизада жатат. Азыр ошо 5-6 миллион. Сиз менен договор түзүлгөнүңүз. Түзүлгөн эмес. Эми өзүңүз айтыңызчы, азыр канча процентин аткардыңыз? 10%. Эми мындай кылалы. Сиз жумушту токтотпоңуз. Жумушту азыр бүгүндөн баштап баштаңыз. Биз мамлекет тарабынан бардык акча каражаттарын сизге төлөп бергенге дайынбыз. Единственно азыр проекттин аягына чыгарып алалы. Биздин кызматкерлер турат бул жерде. Бүт баарын контролдоп, жакын арада проекттин чыгарабыз. Сиз менен официалдуу түрдө договор түзөбүз. Министрлик менен түзөсүз договорду. Биздин атайын ишканабыз бар. Ошо менен түзөсүз. И ошол договор менен анан жумушту дальше алып кетесиз. Анан АВР завод эткен сайын биз акчаңызды берип турабыз. Примерно срок бүтүрүүңүз канчада бүтүрөсүз? Срок коюлган маселем. Эми сиз билесиз да объемду. 3 айда. 3 айда аягына чыгат. 2,5 километр тонн из алгансызбы, бар? Жакшы экен. То есть 2,5 километр 3 айда чыгат. 4 жерге бөлүп койсо, мисалы үчүн бригаданычы. Жазаганга дайынсыз. Бизге ишенесиз? Ишенебиз. Мынакей сизге, мынакей урматтуу президентибиз. Өзүңүз мынакей бизди жөнөтүп атат. Президентибизге рахмат, силерге рахмат. Атайын мына сиздин маселеңиз. Болду, силердин ушу сөзүңөр эле керек эле өзү. Эми иштей бериңиз, эч маселе болбойт. Биз тараптан баардык нерсеңизди аткарып беребиз. Болгону жумуш токтобосун, элге ыңгайсыздык болбосун. Ошондой эле жумушту сапаттуу кылып, жакшылап бүтүрүп бериңиз. Эми дальше улантып бересиз. Бизге ошо гарантия эле керек эле да. Эми дагы эле неме кылат. Биз гарантия катары мынакей биздин гарантия катары турду.
дагы деле ошо договорубуз боюнча дагы арматуралар материалдар келе берет. Балдар деле мисалы үчүн колунда иштеген балдар деле уже ушуну көрүп деле дальше ишти уланта беришет да. Кечээ эми ошо иштин токтогон себеби ушундай болуп калды да. Sobiq Barsbek halqa yo'liga tushadigan 2 sathli estakada ko'prigini qurayotgan kompaniya Qurilish vazirligi bilan parallel loyihalash loyihasi bo'yicha kelishuvga ega bo'lgan. Hujjatlar qonuniy deydi tadbirkor. Loyiha shaharda boshlangan eng yirik qurilish loyihasi bo'lib, qiymati taxminan 500 million so'mni tashkil etadi. 25'tin oktyabr ayındagi demesi именно quru boyunca protokol topşırma çıqqan. Bu qurilish to'xtalgan yo'q, bir kun daha to'xtalgan yo'q qurilish. Qancha qarz? Endi buni meriyani biz smetalik qog'ozlar to'liq chiqalik. Buni proyektning smetchigi RIK programma negizinde esepli o'sha biz to'liq buncha aqcha qarz deb aytiladi. Hozir qancha qarz deb точно sifr aytiladi. Umuman olganda o'tgan yil O'sh shahri hududidagi 56 ta ko'chada yo'llarni ta'mirlash ishlari olib borilgan. Taxminan 70 kilometrlik yo'llar ta'mirlandi. Yo'l qurilishi ishlarida ishtirok etgan 54 ta pudratchi kompaniyadan 40 tasi tender o'tkazgan, 14 tasiga tender o'tmagan. Hozirda yo'l sohasida faoliyat yuritayotgan 14 ta kompaniyaning umumiy qarzdorligi 2.3 milliard so'mga baholanmoqda. Kapital qurilish tarmog'ida ham vaziyat shunday. 80 ga yaqin obyektning 28i to'liq yopilgan, 52 obyektning 24i tendersiz, shartnomasiz ish boshlagani aniqlangan. Bularga to'lanuvchi summaning miqdori 2.3 milliard so'm atrofida bo'lsa, tender orqali ishlagan 28 tadbirkorga ham 780 million so'mga yaqin mablag' to'lanishi kerak ekanligi shahar meriyasi bildirdi. Quruvchilar o'sha may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabrda shu malda biz жетишип алууга алдын ала сүйлөшүлүп, долбоорду даярдап, параллелдүү болуп туруп, ошол параллелдүү буйрук чыккандан кийин дагы келишим түзүп, сметасын, проектилерин даярдаш керек болчу. Биз андай эле параллелдүү долбоор менен шашылыш ушундай башталып, иштин объемун көбөйтөбүз деп эметкен эми. Каражат дагы, мисалы акча каражаты дагы баягындай бөлүнгөндөн кийин аны иштетүү дагы өзүнчө процедурасы да баягы тендерге берип, анан проекттин сметага берип, анан куруучуну аныктап, ушундай немелер өткөнгө чейин уже биздин сентябрь, октябрь болуп кетет. Анан уже жаз, күз келет, анан жамгыр келет, дагы уже жолубуз токтоп калат. Ошондой нерсенин жок кылуу, арылуу максатында ушундай жолго барылган деп ойлойм да. Bu arada O'sh shahar shaharsozlik boshqarmasiga maxsus tuzilgan komissiya kelib, o'z ishini boshladi. Maxsus guruh muammoli obyektlarning masalasini bir oy davomida hal qilishi aytildi. Umida Mirzabayeva, Mirgul Bokosh va Ma'ruf Shakirov, O'sh.